KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Office Jong Block Development Officer ka Maulai Community and Rural Development Block ha ka sni palai jong ka khanreu tarik ubnai jilleu arajar arpo ar kala sam hadu sa photuli ki check jong ka farmers collectivization for upscaling production and marketing system focus but kumjuru sa photuli ki sanction letter sha ki self help group kabala kinjo hadu henreu po ar lak tingka yakini ki song jing erap la sam do MLA jong ka Maulai constituency uba process ti saukome ubala long kumukongsan harengkat kajing don lang jong MDC ka Maulai constituency uba Taibor lang patau uba long kumusembot kongsan u BDO uba PT pasa kirang ba snong kidkhot jong ki SHG ka kong Iwanisha patau ka kong Lajit basayo moj u branch manager jong ka Megalia Rural Bank uba FO nong kinri bat kiwai hangahi ngsim ye kasi kebangi empower ye kinong rek jangi ni empower ki brief jani ki basyong sing khai nang kendang lese lamba ki program ki ba pair lamba ka government jani state government ki ba initiate ni ka program focus ba kumjuro ki program ki bawan lamba ka central government lamba ki ka NRLM nang kini hi ka empower ni ki brief nang bangin laban ki shikmat bangin laban bad kan kong ya jindok taman klong ye taman klong joni ti aku menisi ngadak penting kemen ba ngiyok kecengkesya ni noit mak joni nukong ni dapat ni honorable MLA is a PT Saukmi tulis bolsa ya ko jongpi bertilawan pia kesya ni na ko chokopor bak tinggal jongpi bak ni mata resmi kenang sebentar ban aiman sin ban push ni packaging trade ni nak mata kebet kebiang jong emlang salang block away te nak yang ka Maulai block kun thuplang ki team jini ne po EFC Maulai kum juru ki ka kebits ke ba fai ke NRM po Maulai block ni sense on high pisa chef net program jini mata resmi di fokus sebangikan jepang ko fokus le ke dan pring jong hi ki ban ong ke kita ko fokus mo di ko full form hi jong ko fokus ke dei production for farmers for upscaling of production and marketing system di ka phang pedeng jong ko sarkar ka bakawan ra ye kini flagship program kini ko focus program ko lomba bangin kirshan ni kinong ren namar ko bangilong menta ka sarkar kamla shu ban phai kemat shaman la iwe pe iwe inong ren individually ko bangilong mo ni shimet hendai da jingdon jong producer group ring ba ko focus ka sarkar kala ban kini ri ki jongka ha ka bakan yarap kinong ren ki bawan lang ha ko we ka kenhun di tak ngilong di badan bak namar habas dang ya kini ka focus program ni tre kam tang haki arbo kendai tadi ki blog but hadian chi snem makini ki arbo kendai tadi ki blog tidak ada periat ni nak yo ban kini shushu sesaki prat tadi pat ki blog badai ki blog sesaki we pat ki blog ki ba ka Maulai blog ru ka hap lang hakini ka kenti ka ba ta tingi smo komen shubun ba ni la de ban ya bun ba kisnong hakini ka Maulai habo jong ka Maulai ba ni la yo bun teli ru ki producer group haka bagi EFC staff jungi ipiba ba kumjur ki betre ki NGO partner jungi mo ki betre lang po Rilong Foundation kila tre shi tom mit bat ni ban wan lam ki nong rap haka we ke shatri ani ban conform ki nong rap haka ken hon jong producer group ama ka mangitep ni menta kumbaga kian ko jo ang habang ya tre lang nila ban kimjo e bon ba ke ti ka jing form ni ya kani ka producer group kolang ba menta haka jala jungi la dan palat san hajar tam ki producer group ke baken tu habrot taupun rio teli ki blog kata arpun rio teli ki blog hapo khasi jantia juni but arpo teli ki blog shiki than garo ti Maulai kalong ko way ki blog let's say bangnya keren kadang kham habedi ki number ji producer group ni dang kham duna number ko mangitep baka Maulai ki ko way na ka blog ka balaha hapo ka kapsor jong jela ti ka kham sham jenjar ki EFC staff juni ba kumjur ki NGO partner juni mo bikin yo ek ni kin hon ndre menta ka ni karensan nga kwa ban kin tu ye pi ringkat ke jingdon lang jeng kirang ba shnong EMLA juni EMDC juni ba ning kin tu ye ki brio kham tam e kini ki nong rap juni ki ba persang ban rap hala ijong rap mo ba pinya wan sha khamat shimi kini kala ka kabu ka ba ka sarkar ka ai namar ka producer group
hadir mengilak ada ban evaluate dan mengilak ada ban follow up moi di bon di PG dah muncul tayo midang one tour keleng-keleng tingilak bagi ni ki producer group ki balayo ay kapisa kila pendan kam hok shisha kini kapisa ka bangi ay na kasarkar kalongba ni ay shi kinongrap ki badan ha ka kinhon jong ka group wala bon kinongrap handengim ay ki kinongrap ki bomdan ha ka producer group ndre kinongrap ki badan ha ka producer group dan ni ki badan ha ka kinhon je kinong penmi ki mar ki mata ni ay ni ki kasarkar ka kenere ki ti jong ki haka baka ay ki jingrap shi kinongrap bat lima ka to ki jingrap ka bangi ay ba pinang pen kraw shu shu ekam jong pi ba pinang yai tere shi tam shu shu but ladadal le ki PG ki banang ni shakmat ki bakam long active dan ki bakam tere shi tam yang salah apat berpen form ki komuniti farmers a producer organization kamot bang penjam shu shu ki kam shakmat ki nongrap ki bayo ek jingrap mentang sni na kalian so fokus kumbangite ba mentang sni ki dan haki ar benta se ka jingawan lang ka jongi hakini ka sni hendrai lakadan lada kade naki artali ki program ro kajing toy kade na ka benta kinong shong shnong jong ka maulai blog isokmen ban yo I ban ba ya katningot ki brio ki poi sakani kajing yalam ban isokmen ro ban tepa kidan metang si kajing ai check na kalian jong fokus badro kandan kajing sanction ni ki loan ya ka benta jong ki SG ki badai jong ka NRLM dia kandidat kemasukkan sepahaman jong ka NRLM kami ke program joka NRLM ke pembuat ke National Rural Livelihood Mission ya ke bat kadai nak ke sarkar bank ya kini ngilasang berimplement hak speed ke jongi nadu ke Islam arja khatway hendai pembangila ong malakapor ndai ba masuk sedang ke NRLM mila implement habaro khat ki block mila room show kandidat masuk sedang ni room ki south li ki block hadir nak ki pratli bat kumta terter hadu bangindala bandrong habaro ki block bat menta ngila rum hapok ka maulai block ro baridan KSG ki ba lengba jong ka bits ki ba ngila laban form hadu sispa like pendai tili KSG bat ki VO ki dan cutway tili kendiat kini KSG lesi ki ba ladan baru khat kishnong ngila dan hapok jong ka VO handreng ni sumthu pat ba KSG lane kilong yang ki jongi ki dangdan ki bam padran ha KSG kumga jing thmu hi jong ka NRLM kalong baru ki SG baru ki longyeng ki longtumi kendan hapwa ke satri jong ka SG khnang bang nila ban ai ki jingerap lengba ke SG kumal akran sakmat di kongru menta ke sokal kamla asu ban om ban ai jingerap marwe kare baru ngele ban form da ki group khnang bang nila ban ai jingerap hapwa ka group bat naka group pat nila ban yo jingerap ki member ki badan haka SG ro kalong ka ju yakino kilong kami ki baklam padan ha ka SG ikem tu yaki bakin ya rong ha ki SG nang ba nginla ban ai ki chingerap ka bedai menta ka sni ka bedai jo ka FLC bat ka credit card si ma nong kumal ong meni bangin ai ki loan ban sanction ki loan badru ban yo ban submit thamai yaki loan application ki ba ki SG jongi kila pen I baki kwa ban sim loan di kumbaha ka NRLM kila yo I bat lesi ki SG tumi kila yo mat ki VO ro bakidan ki cingerap na kalian ka sarkar ki bangila dep ai hendrai ni sumthu pat ba ka ka bangi ni ai kandem la ban ong ba ban cover lip ya ka ki jingdan kam jongki brio ki jongi ta kumta ni phai mat sa ka bank na ma ka bank kandan bet bat ka bank kam juguna pisa hendrai ni dan kam ko de ban ya tri bha ban ya de parlok bat ka bank nang ba kan la ban ai ki cingerap ke habili bat nakaleng ko bank maswa ban batay hikindiat habili bat loan loan ko ba PSG pila ban pila sim jadi ki ba pins ki pagin tang sanction mentang sni bat kunjur ki ba pen ke kidan ki SG ki ba yo ki loan hagini ki banai ki ba jab lesi ki dan hangni ki members bat ka jingkuplay ko long ki group ba jab yo ki loan na ke bank jingi na po MRB mulai batunjur mau dah kaki manusia bahadu mentan do pengina sanction ini loan ke ngampalap bagawai bukan loan kan kelas new bat ke jingsiu tikena dongpi ini loan ke persuk simbol ini di baterai po bank nomor mengirimkan kam phone ini dan ban kontak di members dan ya ki BPM dan di CC bat pengasih loan tikum tak jingkin tu nak yang lagi ke bank tolong ba ya kita kelasnya di ram di belada yo abat gipan tang yo di ram nang kaleng kapang soba ba bin simkia ban siu hok di loan di ba kapang dan IP nang ba yo di senya nang kaleng kapang
bertunjuk ru tentanglah penting ke dos ke jongpi ya ka amon ke jongpi nomor bon pi ni ko tang yo tang first dose ke bomot ke amon kolong tang silat ni suko ke ni ka amon silat ke bangi ai ya di grup ke tang long lesi ke berit dadangi ten nomor kamde ni ai yo wei priu dadangi ai ke grup ro ko wei di ha grup bon sin ti dan shongot kharangot dan di grup beran san rengot chúng ta average penunjuk akan perangkap UAV members kalau tak kupas 10,000 1,000 ini 10,000 tunai di Bakambun di members for group. Hendrai kejing kuntu bat kejing kerpat kalian jengi kepan kalau ba di kum di grup semua perangkap hok itu bisa bat dari jing sedang ibarat bonsin dari jing tristom dari jing minat bat kejing jaine zompi hakikam di bapitre Kiyo goisni kumbalong bon kiwi kibat kiyo hakikam kijam kibaki kitre te kumjuru nangaleng kapang ngekwa ban jatu pi hangni ba halbide hakikam kibaki kitre lagolong hakikam mafigrat dari hingri dari ibu dukan dari lukino hakikam to pek begitu hikam kitre dilong kiban ai jingtoi pi kiban termi ya karam kibafishim Nama karam ko pisem kum ke grup naga bang bagi ko ke grup bagi ki ya ki bawan mi kinong ikmat dongga grup apa bang ti hendrai ki jing kli ko apa nong ke jing kli ke de jong pro khat ki khot but lada ke dom gono ke jing sniu jong ki jong karam jong gono ke grup ke jing kli dolong ya pro khat ki khot om tang di operator ki mi ong le ni ki representative jong ke grup ti kum ta ni nagayang kapang iterpat iti bapin suha ban simkia bat bapin siu tikina di dol di zompi bat hadis nam ladam tau sinam ka de katang first dose siu atang silak kende hadis nam ipanwan kan kiu sa second dose kan long arlak kan long lailak sanlak spolak patum ta ter katum infect katum ke jingkiu di grup bertut kum ke jingla ban prekam zompi di grup kini ke program kan mangai kentiu fi sakmat har jing trekam ke bapi hinang tre nang ni sakmat Nerentang artli gibentar bang keren ni kepoa. Kebaningkong kepaidai bakani ke program ya ke jing rap jo ke sarkar. Lingba kani ke flagship program. Kebangitip kum ke fokus. Ke fokus kebahtian perang kawan the farmer collectivization for upskilling production and marketing system. Ke jingmut ke bang bak jinglum lang ya kinong rap nagamta banyarap ban kentil ya ki. Ha kejing terekam kejongki bat ban pelela lenti kiru ban penyak yo penyak hat ye kimar kibaki ki penterekam isu manai ke buram ke bakrau ya ke sarkar MDA apa ke jenglam jong ke NPP lingbau chief minister badan bron jeng Sir Konrad belas sedang ye ke state flagship program ke fokus ke jing temu kolong ban nyerap ye pi kinongrap nomor hakini ki arsem lelet no nakadau jingwan jong covid Kelawan rak kejing tak ik bebun kinang rap ya kaba kremla syu ban penterekam ye kejing terekam kibaki ki jutre naga benta ban permi ye kejing tung ditap bat kiwi ki benta kiba pidel balle ini semua puram ye ke sarkar bakala ai kini kejing rap daga bakalum kalangi kinang rap baro ban perform ye ki grup ki fair ban yo ban ai kejing rap ya kaba sarkar kalamang kerpang komba arspa klur lingba kini ke program fokus banyak ban ais kinong rat ki fair bat ke jingyo jingmentoy jinginong rat ke jela ke jongi lingba kani ke skim tolong saulak sampo hangut kinong rat yo ya kani ke jingrap lingba kani ke fokus ke bak sarkar kala ai san hajar kalau ke jingmentoy wait wala tadi I dori berit makanaru lada ngila an penterekam sisir ngi train di berit ngan skam bak ke jingtre system tu pi kan sanangla ban penterekam ya kini ki jingtumu ko pi pidon syakmat bakan kentiu khamtam ya kayo kot ke jopi ke jingtumu ke sarkar pakawan ra kini ke fokus kalung bakan pet nak beta ki jingdon kam jong ki nongrep ki badan ke jela ke jongi kawai kalung bakan jarap ya kini ke economic hardship lani kini ki jingtiko ke jongi ya ke beri pun klaim Jepang arsnem keti ya ke ba ni khamla ban penkiu kayo kot ke jopi baka sarkar ke sapai kemak tum kini ke program kabar balimba kami kejing rap ke sarkar kisala ban permi ye kejing tumu ki papi tumu ban le nak benta bakan wara ye kayo kot hagi yin kesam ke jompi bat
Kebakam kong sandu kalong baling bakan ni kanang yai kentil ya kecingin ke jempi hagi bentar ke per bat kan nyerak ke sarkar ba kita kecing peni ke jempi ke sarkar ke seperkat pat ke yau kahat nak bentar ke jempi isu tenar lu kadi ke por pemerintah bagi sedang di serta grup ki bersayo ya ka loan ke pangkaan ngasutu bagi dan bun jing tu ke serta grup ki dan nak bentar ban ya dah kelinti ke jempi nak bentar ban kentil ya ka jingin ke jempi ke cakap mai cakpo ke jempi ke balong ke bakong samba ko makni ke por pemerintah masuk mana ke buron ni pi ki serta grup awat hang jing terekam ke jempi kan betan ke jingrap manur hilet cakmat piwat kilat kelinti bat village kipang ban apply gilun per naga bentar fidan ke jingtu ba pintrei ban kentil ya kayo kot ke jompi ni yang ni di nuksa dari kisaki ya ke baki satu grup kilawan ban pen ke si bontai ke baki kilale bangi scam hak si ponawan lingba skim ke bak sarkar ka ai pinangla ban kentil susu ya lejong ba pinla ban im hak jingim ke banlang ke banyarkat bor ha lingba ke tourism department baka sarkar kan pentit kali ki high end luxury vehicle ki kali ki pankit ki nong jong kai pertai ki bawan sekejala ka jengi kum kalong menta ki nong jong kai pertai pa ki wan sekejala ka jengi na asam ki penan kami kali inova ki baya ke sarkar jela menta lingba ke jingalam jong ni ke sarkar menta kila perkhat basyan on sepentrekam ni kata skim ingit skim ki kun samla ki badan ke jingmut banyo itu skim namar ke subsidi ke bahaya kekali ke sarkar kan petiet kalong 100% ke sarkar kan ai pisa 100% pihak penpai pat dah kata jingteri sistem jupi ba ping kamai ba pinyo ban penim yel jong ban kentiu kala bende nam tak ki badan ki servo group kala bende individual ke sarkar kan sepentri kami gini tak kata midan kam sim kabu kami gini program kebar kadan ka jingtumu ke sarkar bahkan nama ke ke jingwan jegini ki nong jong akai pertes ni ke jela ke jengi teng undan jakasa iki nomor adap lut ki hotel ki badan hotel ke jela ke jengi ke sarkar mata ke pensiluri ke ni ke homestay ke skim ni mak tourism department khamta me ki rural area segi cakar nong kandong pi ki sab group ki badan bidan kam sim kabu ke ni ke skim ru nomor lingba ke ni ke skim 90% pinyo subsidi kemudian ke sarkar ka ai fish polak nyolak ke sarkar ke asio nam tajuk pi stang lailak pihak penpai kata kedak jingteri sistem ke jompi lingba kini ki skim ke sarkar ke bu kaneram ke jingtumu jog ni banbu gini ki homestay ke long bahagi ceka ke ba PPM kamtam rural area ngisim ni kini ka than molai tham jongi di rural area pila ban sena ki kamera ki badan ki pen kana haju ban penpet penbiang ki nangwan jong kai berte bikin wan sakai ke sinong ke jompi ya ke ba kuma kini ke por ke sarkar ke pentrekam ni ki skim ngidan kamba bangin pai kemat sekeniru ladadan ke jingrap nang ni sekemat napo block office ken serap ngakum nomi kemat ngadon bat ajing mut ipi hagunur kom pinyo igini skim ki benong jemten ta jopi kepikiri mission mo kerisniang ke sarkar kala pentrekam nadu ki islam lalenyo re dangdan nadu menta ke ba dikenun ki patyo ban sim kabu igini skim ke sarkar kala ai ngidan kam man suturu igini ke skim nomor nolor karep keryang lada piris niang ake jaka ke ba pipi don kata ke extra income nani ke jingyo ke kerpang ke ba pila banyo nolor ke kam ke ba pipi tre ya kenir pidan kam mencim kabu ba nang dangshan ke sarkar ke launch ke jinjar mission mo nam tau sing ke mission nam ta ban peni sing na ke jela ke jungi ilebun SSG hang ini kublai bune na kaliang jong ka National Rural Livelihood Mission na kaliang jong chairman ko coordinator dekat bagi staff jong ki batres tom penurukom bandrung siapa kisno ka ban pensyai namda jong pi ya ka ban na kaliang pi ban form SSG ngiso kemen na kaliang jong ka merja umja menek ai ka drama ka banong ka cikai nam ta ka jong ni ban ngina kaliang jong ngi yo sipun cikai kadai ga basisya hatu pengikat mau ka por ba hakapo ningkong mon siya buan epic sarkar niya kong baro kinong syong snong India don kam don epic mdon epic mi thebot mdon epic mi khawroshan mdon epic mi mthasharak mdon epic mi ajimtoy baro ki ngata ko por mdon kidan gi brio haba hadinong ta kidan gi balashan babdon mashan ki balashan dur dalakin do pada bosdur kena kliki flashan dur yang ngelaksyon Arya keblum ta
Karena mud dah sendur nak lebih pula dan pair kadur usju dan syuk pula selen. Jika kum kata kum perhat hak tak por kabami jong haba ni kong siap apa introduce ke long epic hapo jong jel hapo India hi berok pieng yang mention epic nang tawon adhar one adhar le mi sing sing pair mi da adhar adi u adhar udah u 666 penuh mentah bro kita gibriu gibetieng hey pejma pastor ong da pi sendur pada orang sendur pi buat sendur ban sendur chong sa klau ke jing stu je pula hatu kata-kata tu pobon adhar bro ngitieng habang dak ne jingi bu sendur adhar habang dak ne jo sokar shan adhar kalau shan adhar habang nek dak ne jo kalau kum tu la shan do sadong demi sabar na perlu mulai dak sila dak bila shan adhar si lo adhar radon hari akti belum tu ka biang akti kabat magnet em tempat magnet kena bola bat magnet tiru dang biang akti ong dang biang no dong atau pergi sok mila selen sefis nu adhar di ke we gelong ke jingbut kata kom perhat ko bakla hadu kata medalawra SSG ni semua pemain medal SSG da wara nado na pamokoro msingter kumtu bagi so kemen mata nakaliang SSG kumtu nakaliang jong ka NRL nakaliang jong National Rural Livelihood Mission kumtu gendon gi besimlun gendon besimlun nang ni ban nga so kemen shwa manakaliang jong ka blok ka sarkar kan ai mata kanong galon ya SG hang ni po jang mulai constituency ngalong meneng ngalong pupa ngalong movement ngalong penyirang ba kadi gebenta jong shwa baru SG mulai ngalakan syai pi bagi yo san hajar ko grup long ka do ngila dep mata teror to natu dang tay mo ko musing mo tawar ngi sabu kasni mata bunai baro ke grup no san hajar pia banga kren ki we hable shwa manga hab long pen pau ko long am so concerned and responsible ki ngalong don jige clear beli kmi tang na sarkar kami mentah juga pitang sarkar aban nemno no sudah dari mentah juga ban sedang lebih hari ke por lebih lebih lagi nulis nong tahu kita sedang no ban sama mata sam sajar na mata naga mentah SG dan po juga mulai konsensi ka umrja SSG kawin SSG buat rekam ha ban tahu saban kini ke saban kada tahu untuk ban kini ke saya lagajong gajak ka bakam kerpang dengan kong dak no ban ai na kaleng jonga nengong pisu thu kini kele kendu yenga kele batai tengong bin ai kerteng ayu ye katai ya kan batai ya kan SG jong pi jong hajing siang ni kwa dak ni kwa hi dak ni kerteng kabre jo bani kerteng SG na ko merja kerteng la kada ye telang la kada sundop lang ong syong hajing sna jong pi mar hagni sngi mata pisu thu mata dada dia kum tang sabon kum tai te kam ya idor da penta pen ta powder ta lipstick ta no sudong pisu ma abala song bahajai habis nang ni video sabar boro hopet na sabar te ani hak sim but ke ni tapi sum dak ni sabon kanno pin kon kian da sum ni sabon bom snyu biang mo kada hap ni ngalo gini hap le pa kerteng ti kerteng ka biang sabji bar ka jong mata ko bo mata ka syong mata hi su thu mata don kam advertisement hap advertising ni ngi se perhat bahan hukum na les jin nga ngi abatai se ni han hukum ko ban kin tiu menta kajing ko amna sarkar kalong mata hagani singi mata mde shu shimat form ni group si fogun arpo khasan ngut arpo ngut abu form ni SG yo kasuk ka jingrap ka bang kasuk nakani mi la ngi kasuk ya ada group idon ni mi long kemi banakani be kendu ban ngana ngal ni po senihi po SG Jong nak yang jongahi ngait bah ya Imama Modi. Ngomong ni Imama Modi. Imama Modi sipa set akong jonga sanspa si benai. Sanspa si benai pa si akong jonga. Sistem riu hajar. Kong biso penuh. Ani Mama Modi ngapa boleh si Mama Modi. Sidal hiu sam Mama Modi. Ma pat sistem riu hajar na pa akong jonga kat no so kemen.
ngau pa ai kan nu pa apa account hi ju asli aru tang i mudi bang disudu menta maki long kami kidan made ki long pa jong adom hayu mudi malai uci pa bisa tang yang ki long kami yang ibu pa yo dan bikum kita ki long taharo kajing mu jong prime minister menta banai menta haki long kami SSG haki long kami kabakam usan pa hi hangni menta ni hak kalau nak leban sorong ngalaban ong banakal yang mudi i jingai yak India barokawai ka kemi te ka kemi ong long shwa jo basta ai ka jat sega jat segi kunthei ka ri ga sumar la dong shadong yo kam ki bade jo ki long kemi Pangong benar kadang ni sokumen banakal yang jumi ka sarkar Meghalaya ka sarkar India rosnya hagi long kemi mengangong ni ko bai dari ai hagi long kemi dari long keming ai san hajar sibnai na biang haulong pa san hajar sitiau rumdap sitiau laga pahu laga hain laga bam subha laga bam menmiet po ying laga ya mu esun seneng oh dua pareng ko ma depo ying sa kan pareng kinong rap jungi kidai kinong rap ngalawang ki betristom hadu kata-kata mensua ki nongrap jungi kimji poi sepo melim blok balai na mara jengai teng la phat ga bakrin ro sudong da poi siyeng hajaka bon yo gran sarkar lalut no pisa balewan sanpho sispa mio ajimen toy la tra langya bang na nang nongrap bandai sepo blok lech melim blok mensua mengin mulai melim blok dan tangi sopmen mulai la yo mata kan ni ga jingrap barkai ga bangadon dong nak le junga ki nongrap rong trai sitom kila yo da na jepi kani mata kalong kani kyong kadi seed money kapis kani kalong mata kum sembai oban kersyan na mata kayeng sam jongpi hoi nakani jongpi plan best arpo jar bang ki bidep arpo jar san po jar silak ngatip hai kita sanajar mlongi manap sam para mapi kini ndai kisro thu mata san hajar layo bu mata hapo yeng na mata jingkam hanu kapor karolong jingku bakrau na mata jongpi haki por mensuang kan mau mei pa julai dan benar-benar rap ngir rap mensuah syado si sepo mo kini sya po dalam site dak tho kan tu ikan mau dan rap le rap isi rap mensuah dan dak tho hari kin sitam ya rap yang hadu kata-kata kinong rap baye jonga masus nai bah kan gesni ya kan jinghyar jong ka rap karyang abai kedua kinong rap ngom no sing long no pan long no konjur long no solokum long no persbin long no pa baro hi ni uot nomor ba kendau mata kam long syu kendau ba basai so le hapdeng jongata ngile sitam banyak mas ha por lockdown kan ngau habang le sinen room le sini room no po no kolo umsau umrdiam no faru pro sathi kum tu Isnong ju kuslai ikimen na lian yuki sangi sebulai nakaliang jonga nakaliang ba tibor ihapon asam yu khau ga dilu kampai ba balai sini nadong sedong hapen biang sethi u khau ru biang kador ru biang along u khau modau khau na lum bo u khau na lum o kador na wa di phai do kha nadong sedong khang kuslai parang su kemen babon gibri do por lockdown kaperthai ka jen wai paham li song nos no gedong rep usirep no gedong pen no gedong tukang guslai samulai hasor undon khau syu undon pisa syu poi la par yak kan de ublei bang sakri ublei krau kyong the god of worship is a living god, is a great god kyong blei lo ji tinga belong em li jo mulai constituency layak anta life house nem life hotam don make service padung scam idon shibun ke barok berkhat nak mendaga jingbiang juga mulai konstituensi. Kalau berkhat nak mendaga po house nem tam mensua, po assembly ngau ke sarkar, po sing Ukraine. Ong men noi ke mulai ke civil subdivision. Pek wantang ke blok yo ajirap kan ni. One civil subdivision kani ke khamrit pani ke district. Kikam kijam ke belah ke sini kan ni ke tai ningkong ni siap uno mulai. Kani ke jaka ladang ongi mo sekenam hatau bina jaka mapi ban bo subscription nang ti ningin bo hang ni ne
Pada scam arpulai. Hisotu arpulai. Akan jingsne ke jong belai. Ngan selong biang media jong belai konsensi. Ngan selong minister. Daga jingsne belai ngabang daga bor jonga. Angam dan bor. Baru aja jingsne ke jong belai. Baka jong yu belai daga nangam jome. Menjit biang ngabang beli juga mulai banyak utrai kambha. Kamulai kan he. Kamulai kan he. Kalau do kata-kata. Nak jong jengnya ibriu. Hari ni sengi. Haba lepas bagi bubun semua ni layu result. Layu result matrik, layu result class 12. Bon kilong kembing lawan ke ba. Mdan kam mdan jam. Mdan belan dan sengi mio siu by school, mio siu by kelas. Kalau kebentar juga bandar ringkat bandar kebentar gi beduk ke besuk. Kebentar apa pedi sau kami nam ta beduk besuk. Ngajong gi baru spa dengan kam ba pedi sau kami. Mar boleh gini gi biang. Dong beduk besuk kam ba pedi sau kami. Kaskim ba pedi sau kami. Ya ke beduk. Ya ke berjenjar ke bestom ke berkeduk beran kata ada skim ba pedi sau kami. Ya ke SSG ke buat sarkar. Terus ba umba pedi sau kami piliak tanggar roi kapar la biang. Lihat kau roi kapar, biang nanti, biang sengkim, biang kani. Keren mah po assembly. Ya ada muram, ya ada rakor. Kata kari ke peli kalau nggak bentar jong ki, jong berbit apa biang. Kita kumur berkhidmat, nagai scam. Kau pai bayu no pai, no kersian, anda yo kalati bantrai kambha nam ta kan jong pi. Hisung tu ang ni mata, mau nggak mulai he, nak silak tam kinong song ang dia. Maka jong karkom perhat karkom perdan. Ki bedok ki besuk ki benjar ne scam ki beri wan hi jonga ki wan nge scam le ki beri ki spangot ki beri ki wan. Bandai maka jong kam. Ha biang si jonga don jing SG merap. Ha badan member jan marpa don jing merap. Ong kata kan umlong. Don kam penyerap SG don kam berap ki wei. Maka jing kentu nak dia jonga SSG. Ong nak dia jopi don kam ye sedang hikam. Dan orang tak bergendut sejing orang pek. Nak dia pun nongkol lo. Long gino kol lo pek kumtu berdeng tu hakmat jompi surok. Kalau kami ay baha mata ka kadi ketiet. Orang tu pek mapi hatok labiang mo na lepi ben bu no mata de restoran. Usau umumu bang yo ana pon nongkol lo. Nemnon na mo. Orang kita hapo habang apa yang di mau senam. Orang mau senam apa yang tu mau senam. Pek badan zerok mesin ke biru. Pelina ada zerok mesin pun start code. Pergi di dan bagi kita sih yang pak, nak ni ngejungi ngikwa mentah ya kabangin terwajan, dengan mobile van, ini yo mentah ni kisah, ngikwa menterwajan berak kau bagi selong, kau boleh melak. Jika syong mentah api, kasyong api mentah, kaya ke business, kanu ke business kau wat lek rejo i business, kenang boleh kenang bahkan ya yo, pirap dikiwe, kamar kiwe kirap api, dan apa yang ngejung piru, habislah kita syai, dan boleh sedikit kali, dan kamu tiap hisu sedikit kali mentah kasuk. Adan mata hap yang kita hap yang bisa tang menu mana. Dan orang sedang kasyong mata grup jongpi, kumno pinle, kenapa benda kali yang dipikan nang kiu. But shaman syong, but menega sarkar kan ay mata nakal yang jongki hindagi progressive, nakal yang progressive farmers. Karena kumno dan masan project silak. Pekali mata, beda silak barasan hajar. Mendon kampen pai. Dengan orang tak ni kawai, tanda silak baru abiong pi mata. Ibu biang lepo bang, ai jong, terekam, bu lepo bang, ke Bangladesh agak nak peleng. Kali ke grup terekam, nanti silak meren ai mensua, min ai sasi pulang. Tu berkat mata ke bisnes ke bakhambiang, bisnes kambiang, nak ni pidak berkat hator kom, okala biang okala bahada kata. Long kanu mata, meriban bam dua mata. Ladon, ang san hajar, lakum nama hap kunai. Hak kunai kan bagi kenang boleh berindan itu bisa mata. Kalau saya lihat ni kebanggaan di sini, oh kaset drop lang nang di nepot merja. Kadang kami ni grup, ngelain tu pesan ajar, kena sam, kena orang biang untuk pesan ajar. Branch manager uang sekot ya grup orang pek, nak ni di biang ha business. Nak lebih simno api nang yang sanlak. Yang kata kapor, nak lebih besok kemen. Tak ilo pak business ke bahaya. Nak kalian ni jual ki PG groups, te kat lo show kalau kasi ke kemen. Bat kasi ke ba na balong ba kane ka jing sedang bat ngin serang ye trai bha shu na ni khman tumala mai phang de iba heroi hakini ka puan na kalian jungi ka NRLM ila yo ban generate ye ki bang linkage kemudian ki loan jong ki SSG
kata kalong South Tali kat ba ki balala ban sanction kat ban summit habang kalong arpan riu Tali na ki nyau Tali kisnong te hakabide bat ki bas sa kalong bangin sa summit madagasi ba barokot ki application na dong kila don hakti jong ki bangsa ki bat kumju hapo jong office na lem te ada ka por system don ngakot ngas ngau banong bang khot ya IMLA ban sumha ban pensam lem biya kini ka city ba kinyo ka sanction letter na kaliang jong kabang bikilaan syaki SSG gi jongi kata nga karparu yi ki SSG subhangan chupele kerteng lupa ba kilong gi balakre na kabenta ban syakman ndag lakwa di kerteng ya chaprang na ko mau setlam yin persiapan Upoli na umpro. Ersoy na mautuan. Treisbun lang nang yai tersoy 3 minun nidon jingkermen. Bat kersoy na po mautuan. Ban kintulang renja. Yasno ktilang. Sobre te puso tu flor llano